kwaba kuryo kujaguza hamwe no kuzana amazina go kushemerwa har Weldon School Mbarara wanyuma yabeje abakoze rebuzo byo kibina cyakana kwijaba bikira higuru hati no gwire ahwa barabitubona kinara kukubashabire bakoranye unonga mwongere mugere mukamana twete bane bitunga bashomesa kurekana rango wayiguru yakumwaka tusindire performance ruje kusingayo kozi penanjire mu results tikureba mu F tikureba mu E yakumanisa ngo abana bakira yiguru buri mwana nabasakora combination yo yakora naye so ekitinzani kigarura alhanga. Director w'ishomerera za Mugabe yagambe nshongereti irabeje ba Weldon School bagumana bakora kurunje umwaka hagunde wa comparing za last year na nezi last year tukaperformingaje munonga kongezi zisinga ha wengi tali wo mwana owashanga ngo buyashembera abandi twajifuna mweje challenge abana bona bija bahikireje twafuna moa twafuna moa F twafuna riza singa munonga zirizona tizabaho zone buli mwana ngo natyoka kuzo mu HSC kandi akakora combination yakwenda nyonkanya wambuza nka director w'ishomero nicyo kikuru munonga kingwenda kurya ngo abazire banyikise n'abana bawo kandi nanyabana muzira mudara handi hinabateka ikinashanga Weldon cyarenga munonga abo kubana munonga kujaguza kwabo kwa kuruji abana kusinga bigezo bene abazire twashemerwa munonga na nyinko muzira wahikaho ndesero mweji nahura kushemererwa kwa mani munonga umubeje abahabire harimo barukuzana imizano itari yemwe nemwe kandi nabo bakoze re kurunje nuko mukuru w'imizano Bad Burhan kwiga baziro batazibira abana babo kwetabo mbyimizano twara ubutumwa bukusiya bazira abakugira ngo abana bakwiza kuzana umupira kandi bayiza amhero go mwaka usanga bagwire twa Weldon tutishuruho abana bitu abembazana umupira bona bakire bino results inkeza abandi abaturana bashoma bafunire Weldon twaje kusemerwa kwangu kureba abana bona kubakozere abana kinana na mukaga bakozere abona bakozere A na B so kino kusemerwa munonga tiyo twerekera tureba ngo twahindurira mukacekace uza kugera kuri munonga necyara somesa we bari bandi nyo abayambaka abayizi okwengejinga nabo mu science subjects gezanga physics biology chemistry agriculture n'ebirala Weldon School twirene kora kurunje buzo byo kibina cyakana hamwe n'ebuzo byo kibina cya mukaga kandi ubwabo mwaka gwa 5 gukuratine barukora kurunje aba TV West and Aloysius byamukamo.